روز باش تماشاوانên هێژا em îro li gundê Silopiyeyê ne. Li milê çepê çiyayê Metîna û li hember me çiyayê Bêxêr aliyê Başûrê Kurdistan û dîsa li paş me Cudiya Nemira wê bi gelî û zozanê xwe û bi bejn û xemla xwe îro mazûbantiyê ji me bike. Belê, gelo hemwelatiyê Silopiyeyê derheqê hilbijartinê de çi difikirin hêvî û bendewariyê wan çi ne? De ka kerem bikin werin em bi hev re binerin bê hemwelatî wê ji me re çi bêjin. Wekû hûn dizanin demek Kurd ji hilbijartina çardê gulanê re ma rewşa hilbijartinê li Silopiyayê çi ye ana hûn çi difikirin derheqê hilbijartinê de? Na em vê bêjin. Çêbûna vê dewletê ser înkarkirina gelê Kurd e. Ji ber ku ji ber wê pêşiya niha bend li ber Kurda çêkiribin wek sadê 10 bend ew bend gelê Kurd rixandin. Veca piştî wê ji ber ku îrada gelê Kurd temsiliyet nebe ji berindê başkanlık sistemî xastin bînin. İro ew başkanlık sistemî jî ketiye lingê wa ji ber îrada wî gelî. İro li taybet Şirnex aliye botan em ê ji xwe her çar vekîlê xwe derbêxin. Vê de şüphe nînin ama asta herî zêde em dikarin çawa rayên xwe zêde bikin. Wek yüzdelik em zêde bikin ser sadê notê bikevin ji bo wê em dixebitin. Taybet Silopiya jî wek hevserokê Silopiyayê HDP em bêjin Silopiya gelê me gelek coşe bi dixebite jî niha jî bajarokên me yên ve dehan sala ku nahêlin bikevînê gelên me coşawa hînd bînin çawa hazirin amade ne ku ve bırakının ve başkanlık sistemiye hem ser bikevin peş bikevin. Belê wekû hûn dibêjin Silopiya ji hilbijartinê re amade ye wekû hûn dizanin hilbijartina 24 Haziranê 2018 de Şirnexê li ser navê xwe sê parlamenter çat parlamentoyê. Gelo wê hilbijartinê Şirnex bi ser hîn bi sertir bikeve wê çara bişîne yanî ji çara çar wê bike. Niha 2018 şerek welê de Şirnex derketibî Şirnex tamamen vîrane bibî. Şirnex hem bajarê xwe hem jî navçeyên xwe de tamamen tarûmar bibî. Gelek jê koçber bibî. û gelek leystûkên qirêj ser gelê Şirnex hat leystandin ama welê jî gelê Kurd aslında rengê xwe da diyarkirin ji ber dolabên wa ji ber şirêbirîna wa ji ber hindê mixabin %1 gelek hindik mewenda kiriye çare Şirnex xira kirbin tamamıyla ama niha em bînin ji xwe em ê her çara derbêxin wê de şüphe nînin wek me gavên jî gotiye em ê ser sadê notê re derbêxin tevayê Şirnex karê me niha xebatên me coşa gelê me ev e. Ay merhaba işlere. Merhaba, xeyr û selamet. Çawa ye tu baş e? Merhaba, xeyr û selamet. Xeyr xudê. İyice xeyr hatî, sara hatî. Sağ ben nav xêrê de bin gelek spas. Dayê rastî jî niha li vira li gundê Silopiyayê coşek gelekî mezin hene. Hûn heyeta Partiya Keske Çepa bi awayekî bi coş pêşwazî dikin. Serkevî, izina xudê em ê serkevî. Hûrûmerdî yani gelî baş e û miletê me baş in şidane izina xudê em ê serkevî. Hêviyê we hene bendewariyê we çi ne ji vê hilbijartinê? Şikrê xudê. Umuda me heye em ê serkevî. Apo merhaba işte. Merhaba serseriye mi? Rewşa te çawa ye baş e? Xuda ramza gele boşa. Apo wekû hûn dizanin hilbijartineke el pêşiya me hûn çi difikirin derheqê vê hilbijartinê? Xuda helbirtine hege xuda ke Silopya em serkevî. Em 4-0 lêdî. Hege xuda hez kir. Hêviya we heye anna. Allah hêviya me gele heye. Bendewariyê we çi ne ji vê hilbijartinê? Bendewariyê we çi ne ji vê hilbijartinê apo? Ne illa em ser bikevin. Hege xuda hez kir. Hûn ê çar parlamentera bişîne Her anna. can milletvekili kişin. Yani hûn dibêjin ji çara tune. Em bêev. Hege xuda hez kir. Gelek spas sağ olun. Hêviya me heye hêviya me. Dayê hûn çi difikirin derheqê hilbijartinê de? Silopiya amade ye ji hilbijartinê re anna. Amadeyim. Bendewariyê we çi ne ji vê hilbijartinê? Hêviyê we çi ne? Em gelin memnunun. Em gelin memnunun. Hediye me ye sade heştiyan bastıyım.
سدی هشته یعنی اون بیجین همه 4 پارلمانترا بشینن مجلس Yani meve bera. Her şey parlamentoda yakine. Serkatın yoma inşallah. Sülükiyat beşte her şey parlamentoda az da okudu. Yaşırsın partisi yomaya. İzin okudu serkatın yomaya. Deri hepsi zindan babı. Afşar abi sakine. Dasta devara dobek. Ama cemağa ve. Hem bir gün orman çok var. Ecvet bejim. دای اون چی فکرین ام چه فکرین؟ ام ها خواشت بید ما راحتیت بید ما بارشت بید ما به حبس زندان همی بین ادار کبن ما به دنیا راحت ببید مجی هر چند ملت کی نخوا ایشالله همه دار یخن ایشالله وکیل اره وکیل همه هر چند وکیل خود دار یخن ایشالله ام کردی خواهی جی بلا بزبر تسر یا راست انسانی خواهی بلا بزبرتن با حتی کنگی شرف و ناموس حتی کنگی ها بلا هر کس ریا خود بزانتن هر کس آزمانه خود بزانتن دنیا عالم حق خود خوازد ام جی حق خود خوازن با من چنه حق نینا ام کرد چنه گناه تشتیدی ام نخوازم بارشت خوازم آنی اون بیجین آن سرکفتن کفتن ایشالله سرکفتن یا بله تماشاوان هجا نهاجی هفشاردار سلوپیای سلیمان شاولوق بمرایه برای شاولوق مرحبا جوره مرحبا سپاس که مولا بابا چوانه باشم سپاس که مولا بابا بله برای شاولوق هنجی وک هر روز وک هر تم گندا زیارت دکن بوان را هفدیتنا پیکتینن با آوایی کی بجوش ایرو مجارامه نزی 23 تک روز تنه هلبجارتنه در حق و هلبجارتنه ده هندکارن جمره چی بیجن آن حال سلوپیای روشا هلبجارتنه چیه راستی گوتن که از اردوش پیغمبر هیات بیجه تشتک همو تشت نه تشتک اما کرد بیجن و هر چقاس دهان سال سر ملت کرد یونتیم فاشیزان و کشتن و تالانکرین و اشکنجه هبنجی هم بره وجه گله کرسری خانه چمان دیو هر بر خدایا و تکوشین بلین کریه ایرو الگتا امل گتا نو الگتا جی درکش مره گله قریتیکه و گله استراتژیکه هل ویده چقاس دولت خواستی ما و گله ما بین الهمبره کوده چه جراجی گله ما ازن نداوه تشته هون جو شواد بینن و ایرو بوتان توایا بوتان نافچه و نافچه و باجارو که خواه لهمو هزه خواه بوتان ده ایرو آلا سرکفتنه بلند کریه و دبیجه یشی سول ده رقورا دهان سالا بشکنه و هلبجارتنه ده ام خواه باورن و گل خواه باورن تکوشینا ایرو ددن تکوشینا رومته یا الهمبر این کار کرنا مروواتی و ولات و ناو کردستانه بله برای شاولوق وجه آنی زمان شخوا ام دیسا ام لوراجی آنها دبینن جوشک علاقه گلک مزنه هیه از دخوازم دیسا جی بپرسم بگلم پری گل لبوتانه لشرنخه چه و پیشوازی دکه راستی یعنی ملت مال همبر و نخوشی و کشتن و تالان کردن و اشکنجه و سیستمه هاتیه آستا دموکراتیک ایسیان که هم بری واتشتا قد قبول نکه یا هبونا خواه یاد بجیان از هر من از ببینم یعنی ایرو پاراستنا هبونا خواه رومت دیده اصلا دملت کرد تید بینی و جوشه و برخدانا رومت دیده یعنی هر چه قاس ایرو اول دام تیده جی ساده هشتی نوت جردوانن اما جردی کلمه تید بینی چه قبهز و قوت و خواهی رومت آخواه هر چقاس به آلیه جردوانی آلیه الهمل همبره کدراک جی چه جاسه اثر ناکوه یه سر بکوه داکه کردن زاروک کردن یه هبونا خواه هبونا ولات خواه هبونا کردستان اشکره دکن ده تکوشینا که دموکراسی ده بلنتر بکن و ده سه اثر بکوون ایرو ملت ما حتی سالی سه اثر پیانو و سناوکی یا هر کسی ده بده ده تکوشینا سه سرکفتن آزادیه مزگینیا و یل کردستان توایی ده بوتان بده ام بوتان باورن و ام خواه باورن و گلی خواه باورن و بجی
بوتان بجی گله کرد چارده گلانه جگل مظلوم را مجگل بندست را نه میناک وکی هل بجارتن که ساده گرک مفکته وکی اراده کو انسان بندست الپارلمانتوا ترکیه بیت تجلی کرن یعنی بکاره ماف انسان بندست تایبتی گله کرد بیت پاراستن وی شکلی مروقات کار فکت و هل بجارتنه آلیه دیده جخوا لحرم کردستان یعنی تشوی پیمن نینه که گله ما خودیتیل هنده پارتیه دیه جدا وکن یعنی او گورا خوا رکلام خود کن او گورا خوا gösteriye xwedkin fakat insanê me ewqa zana ewqa têgihiştîne ku riya rast riya ku insan pê azad bibit gelên bindest pê azad bibe wê çawe bikarin xwe azad bidin îfadekirin wî şeklî wê nezî vê hilbijartinê bibin ev hilbijartin ji me re ji gelê me re ji gelê Tirkiye tevayî re hilbijartinê ki ne ya ji bu parlamentoya yan ji bu serok Cumhurbaşkanıya Türkiye'ye ji bu 100 salê ku pêşiya me de ev hilbijartin dîrokekî demokrasî dîrokekî wekhevî însanetî ki wekhev bidit avakirin em vî şeklî fetkin vê hilbijartinê ji xwe li herêma me li Botanê em bêjî li Şirnex wê hilbijartina me bi saya serê gelê me ve 4-0 derbikevit. Yani li vê derê de tu şüphen nîne em ê bi vî şeklî jî nezî her aliyê welatê xwe bibin. Çardê mehê em ê sandıqa me fatisînê. Em ê vê iktidarê em ê yok bikin. Yani izneta Xwedê Rabbil Alemîn em ê were çekî hêdî navê AK Partî jî nemîne. Und bêjin em ê wan bixin sindoqê vala wan bişînin. İzneta Xwedê aynî wele. Em ê xwe sindoqê vala de em ê bişînin. Hêdî rav jî dezwana keve. İzneta Xwedê rav jî dezwana keve. ما سنرجش به گرتینا اونو کو براوش دست ما دایدی Der heqê hilbijartinê çardê gulanê de hûn çi difikirin hûn dikarî ji me re çi bêjin? İnşallah milatê me hêjayê hemî tiştên spehîne ve çardê gulanê nû em pêvajûreyekî rostî giring derbas dibin û hînê dibînin dayîkên me zarîkên me keçikên me kurên me hemî jî keyfekî xweş îşillah wê tevel bibin û hêvî darim îşillah vê neqlê çardê gulanê em ê barsedek spehî bidin yani em ê xwe îşillah qorşiyê dijmin de qorşiyê yên evên niyetê we xerab de îşillah em ê barsedekî baş bidin xwe baş nîşan bidin daxwaziya me ew e her xurtekî her havaleke me ser sandıqa li sandıqa xwe xweyî derkevin reya xwe xweyî derkevin bajarên dîr de em bêjin li milê Ewropa bêt ne li bajarê xwe de bê her reyekî ji me re gelek mehem e ji ber hindê hînê dibînin vê pêvajîra giran de pêwîstiye em vê neqlê xwe baş nîşan bidin û vê neqlê serkeftinek baş bikin yani inşallah hêviya me inşallah daxwaziyên me inşallah baş dibûrêt ku tişta em bînin welatê me de ev xurt û genc xurtên me keçikên me dayîkên me hişyarê hemî tiştî ne inşallah vê neqlê em ê inşallah xwe baş nîşan bidin Und bêjin guhertinek pêwîst e teqez û em ê biguherin. Bele yani tu bînî li vê jiyanê de ekonomî tu dibînî vo girtîgehên me yên hevs û zindana tu dibînî edalet tu dibînî eştera bêjim yani sekna va însana çawa diheqê miletên me xurtên me de çawa sekna ve çawa ne hemî tiştên bu va tiştak gerek ber çavê xwe bibîne jo basa yani yani ez îro nekurim ezmanê xwe nekurim çiltira xwe nekurim çi tiştê xwe li însanekî bidim qebîlkirin demek ki az hakikaten divê vê neqlê ez ji xwe re bifikirim ez xwe re boz fikirim ji ber hindê qene yani vê çarde gulanê her însanekî biçe ser sandiqê destê xwe pêşî dene ser vicdana xwe welê biçe ser sandiqê wextê reya xwe dengê xwe avêt bilo destê xwe dene ser vicdana xwe dengê xwe welê bavêje Em ser bikevî em gelê boşin. Em mirî bil erdê em ser bikevî em boşin.
بله هیویه و چنه بندواریه و چنه جوه هلبجارتنه اما سرکوین آنا والله اذن خوده اتفاق خوده ام اتفاق بیام سرکوی ام نه اتفاق بیام سرناکوی نه yani guhertunek peyviste hundu bejin edi AKP bila here. 20 ساله سروی کرسی قلانا انسان آنی برس تازی بین رازی بین همه هیچ گو مملکت هم کوی بجه که کل و اور باری گنا نملت کن کو چه بکرن فلیسار بجن کیلو گوشتی 305 ما چه ای داره و به راستیج زحمتی پرد کشه ام همی خوب ره کی فرق ما ترکنا که فرق ما ازدیانا که فرق ما هر کس که سر دین خو ام برای نکی لهمو تشتوله گل زرما زارمات کشتن زارمات زارمات خرگینه دایی که ماتن کشتن دایی که من همید فعلشن ربنا چنگی زور زحمت همیه دایی کنه دل دایی کات شاته نه دل کات شاته دل زلمو نشاته دل دایی کات شاته خدا بکی هم سر بکوی و سرکت کینو مایا این هم ساق بی سر دنبی اگه نولمتینی آخوت نیست. آره بنگلک سپاس. سر چوبیم. خیر و سلامت. مرحبا جواره دای هوند کارن چی بیشن در حق وهل بجارتنه در جمره. خود در حق وهل بجارتنه دستگویی یا هابینو نبینو ما بلو کرت اقلی خواب دن سر خوا و 100 ساله 200 ساله افضل ما سر ما و جبلو کرت همی دست خواب دن ایکدو رایو خواب دن خوا تکش مورانو بچه گند اتفاق به شهر نکورته شهر اتفاق به دولت نکورته و جبلو کرت ببین اتفاق خود ازنا خود همی سر کهوی قواتو خود عباد که به تیمین دویکین کردستانه اول عباد که این گته و گتان و هم هاتینه بلو گوی خواه ندن ظالمو ظالم ریو نراسته بلو دست خواه بدن هفدو رایو خواه بدن خواه کرد هر هم کردی هم چه بکی هر کرده خود 100 سال دی قروجی به هر کردن خود چه به هر کردن خود نه دولت فرق و قنج و خراب و نوکه خود هم همی و یکی وجه بلو اقلی خواه بینن سر خواه هبین و نبین و مایه خود هم دست خواه ندیه که همه خسری هم هر خسری نه هم گوه امولیش به اقلی ما تو بجه که ترک و رعی خواه بجر از فاکی خوینا مشکی ده گلو چرا هم کرد و انو بجی هیویا و چیه دای امه بسر کوین آنا خوده قوات خوده و گل خواه امه و نقل سر کوی امه دیر تلک سر کوی انسان نازان جی خواه نوست کریه اقلیوی هاتیه سر آگوتیه ایها چقدر جوان و پریشانه حتونم که رعی خواه دو خلکه تنهو رعی خواه دی خلکه کرمه هم وجدانو تن راحته رعیامو نامیسامو و همه تشتا خود و پیغمبر گوتی قرآن کریم گوتی بلامو پی قرآن بچه خود ملات بیشن ملاین ایمانلی و ملاین به ایمان سوا تلزوناش تلقلن ایمان ها نقصانه عباد که و ملاشی بلا راست باخیون هر مرنه خود اتباقان بیمرنه تا رئیس بیمرنه تا وکیل بیمرنه اما بلامو راست هیویا و چنه امه بسر کوین آنا bu ki çabat beji. جبو پارتیا کسکی چپان Yani elveda genel et beji geçtiye. دسری ده جبو شرنخ از بیشم پشتره گلم پری شرنخ inşallah ma guti am çale çarostini ne. Genel edeceğim baş koy ravşama baş koytuna am tazet binine. لورا لبس بني خباتي هالبجارتني تشاوا بتش اواي دمشن ونشد فكرين بس بنيه كي در حق هالبجارتني ده هزوك هنرمند ويجلي ادبيجم البجارتني ايصال جالك باجدشن هيشلا ده سركبن هو جالي بس بنجي خوخه ايشلا في حاله تماما بله هم بهيفين اجوه البجار بهيفين ايشلا بزنا خدا ام سركبن بندواری و چنه؟ بندواری ما هم قمپلا گل و هم سر کردن بندواری اول. اونه 4 پارلمانتر بشینن پارلمانتوی آنها. ایشالله 4 پارلمانتر و حال جدی هی امریکن انقره. هر بیشی و گفت از هنرمندم هون کارن به کرتاسی جمره استرانه که بینن زمان آنها. بلا سرچاوا. باب فقرايا طارن مالم هنا الدنيا عودين هنا بصاهي هوال مين مالا منو
هیرو منو باب فقر درکتنه تاقیباتا سرتی حال سوالایی وید منی حیفا میرا یا کتیا گدی چتو حالی مالا منی بله تماشاوان هجا ام ایرو لگنده سلوپیه گریان و در حقه هلبجارتنه ده من فکر گندین سلوپیه پرسین و به رنگیجی ام هاتن داویا برنامه خویا ایرو حتی برنامه یکدم بمینن دخوشیه ده دم باش